Khale TDM Football News Pan chilaw ni tu jing sanga kisui FIFA World Cup to dile som dile ko round of 32 apoi masa pen inte Canada le South Africa te suihin na to ai them phat ngien king ni ina ni poya inte Canada na gol khat gol be ma zo poi ki pan ma video ball na yen amma bangena South Africa sang inte Canada pen hoi zo ve South Africa pen umoza hoi hollo to bek tham lo ma pen inte Canada la ma zong ala hoi kop lo bang ma hi zo lo ayang ina hi inte Canada ten pen to inte ga hi zen wa sui nau pen Canada hi lo ina amao pen osu do tia bek to kai chiang ha to sui nau pen USA ama ina mau Canada ga ma sui khalo kiao ai hang ina Canada pen hoi ma mai na Tyson Moore Jonathan David te Paul in tu tungbel Jonathan David in pen chi son jong pia zo kop kholo ai hang ina Canada zong hoi ma a hi bayana zong kimol vela ma back Alfonso Davis ichi pa pen also group table ki hel zo lo ina yang tu tunga ayan panang lo dina Alfonso Davis is now sui zo tai changa tunamau pen round of 16 ka de tai changa Alfonso Davis zong round of 16 chang pa ki zo ta ding ma to hina Canada pen hoi zo ve total shot khong jong tam zo shot target jong tam nga zo ina yang kisidin to ina bembe ma kiden to ina South African bel amau pen back khak chip ding chi dan pian ha ki mo zo to ki mo to ina minit som kwa a cheng pu minit nga piak na sungwa minit ni a chin changa Canadian goal khat khum kiao ma ina dutia captain Paul Chima to goal khat khum kiao to Canada pen round of 16 akama sa pen hima ina inte gam thum teng pen round of 32 ka to teng thum lak pan Canada pen ton round of 16 atung masa pen ina round of 16 pichanga pen walang khallama Netherlands le Morocco azo to ki moding in Canada ring bel bai lo ding ai hang pen round of 16 atunu pen ma wading zong akhat ve na ai changa tunu zong ma wading pen ang tan hoi mama ina akika round of 16 asui na dinga Canada pen tu chang alung simu zong khau pai mama ta ma hina ma pen dam alung simu tha to sem dinga changa round of 16 chang zong Netherlands to a hi zong Morocco to a hi zong ki monap to mama lai ding hi chi to zana ki tu jing sang ki soi South Africa le Canada ina gol khat gol we ma zoin round of 16 tungta hi chi to gen nei lung da mai le